Mawubi, spread the word. Hallelujah. Marco chapter 16, verse 14 to 18. Marco. Well, Eba. I had a charger. Abella, when you wala nene mauto ka ebi me ine suoka e mai aiwana miyo oni ne esu ono Yesu wana mosi odopio bagosira muna mo pie oni nimiri kura ka wo oni enuyam moto na no ne ba wo bunyuna jo wala keba ne ba ha ji wala mukoko mo fi wase wa e koni wa o sida ke ye mu pe manchangwa ina mosi odro meji amen elo ni de mo ne ko he mo ba ahamo charger ne charger ni tumji o baba e ma bagbo ne ke o charger ke haleo e ma che ne eba homegbe apella ke ha wani alolo ne kallo ma o premier wani ma o premier lane edira ke ma si ekum yo ni mi ne ma bo ma munyu ne ngai one kallo ma o premier ma munyu ne edu ke da si ekum bene egayi no se ni fuyali lo ke mo munyu ne e madra ka masinyu ne ma je ke gbe no mi eje osofo ne hie o eje hie o egba enya e kase o enya se ni le lo esu ne ke enya ko pe de de o ne adie lo ko ni wa la hello ya chomo wa la hello ne o le ka ji obi ne wa ngeno oberi oyida o ma gbo no ma bi ne je ba no me ba ye je no bi lo ji akonta ne enyosi no ya pe obolo oni no ba je no mi o ne ne o ba wo obeketum ne ma prese na ha mo je no ma na hinti e papa ke ni ma bi osu ama bi o ne oni tumi o me o ama nyosi ka be riforesi idewo
Hallelujah. Amen. Bible kemdi. Wayani kanega mbako nyuma ke pa megam neji nyuma ke ewio. Pesio Yesu je kocho ni nyuma ke kake ome ni cheme bene ahinsine anganiye. Ona kasani nyuma ke nyo elare. Nwake pe nyamika. Nini ngeno ya ngejelo biyo. Ema sunu me. Ne ema kwa wala ne Yesu tuwo. Lo Judas ya sumo sika. Ne kwa wala ne gbo ne pe nyuma ke kake. Se ko ni nyuma ke nyoyin. Se Judas wo e wala afoni. Jalo wa yeke ya ne o. Duguma wo awala ke foni. Ni kuma wala mafwade. Bible kemini Eka ahemi. Ejaga nine na lebene etesio. Aheme yi. Hallelujah. Lo bene bana nyuma ke kake yo. Eka ahmelu. Eka bene tesike gbeji yo. Ne mere ya die ya debeke ina Yesu ahewi. Eka ahewi kan Daline anye Yesu siyo. Ke abu amate sirekom. Lo jama okadio ne Yesu to kachome. Kano ko fere ko ne jidalo. Ne Yesu jayo ke bom imam gbegbe. Lo Yesu bo ligbete ni bio. Ma o tesi ka bawala bi. Ke to kadi. Ne je ko hamere Magdalena. Nene bekomiyo aze ba go yemi. Ne esu azeye ebuadwomaye eduye epeloyaye se ena Yesu ne embekulahe ne ba betewala yiyo Yesu je ko kachom lo ona ni ne pro ni da mene ma ojo eko ke ha chana mene ke sore ya ku na ke ma umla tun ne ma ojo eko ke ha lo mere ne Yesu ne yo da se kaseli o ka nuto te si kamere edewo ka e ma gbo ne libiete matiyo se hai lo Yesu bana ne ekamba bi ekemini Ne awatu ehunlo. Kekene ede meke nya jio michuo ne ya pesa ne papa ngocho ni mlade san chuo. Obena lo ni tumi na je Yesu nyo ne ke hani bri ne atujio nya jio mi ne ya hie sane papa ke ade san chuo lo manche onge roromu police onge roromu lawyer omanu woche omanu no ko fe no ko ji adesa nya je no mi president jojo asafaje jojo onge roromu mo mu ke mo mu epe esaro kutuwe lo esaro kuma bi ona tuwe e ga fe mu ni da adesa njuo lo ko le kan da adesa njimu o pe re de lolu hallelujah Amen. ekebini No chwa no ne maheye. no fe no ne manu mo nyu ne agahie ne maheye Ne amasole leo. ne ma wo eke ne asole leo Amahe yiwan. o manna wala e na Yesu de do ne che wala ko nge ke hani mi ne ayola yiyo Jan. lo ka pa Yesu mini wala nge ke hamu Wawa. hallelujah Amen. ibope moya nne mi hami moya Luka 2:8 hami ona no fe no ke afọ Yesu lo engenya afọ Yesu engenya nyami lo engenya yo enyoyi kaki o wala nyami kaki o gbenu nyami neni ne soli yo esale nyele kan ka afọ Yesu ho ni nyamanya nyenya wala nyami nyekonya gbenu nyami kepie jioi lo Yesu Kristo na fo hawo jembi obene mali mawo me ademi na nya ko ya bi ogbenu nyami ne mo Kristo folo esana onya wala nyami ke esu be no bekipo ne je ha ebanamu lo je ha ne banamu ni ko beke ina mausi o iya so le tuma na mausi ejaka e ane je ha ya ne dia wa be pemi no ebanami sekadi ne lo jumwo kaje ha ne banamu esana otwine po sisigi Bible ke dalo egbero esusu daagina se kwasi ale afie ne amune na bwadom ne amini na ye ni page eju esusu egbero he lo ona ni gala ma penda lo
woga Kristo ngba ne ga Yesu ba ne mana yo ne su je ha no ebi mamu ebi Yona vodi wo ne je ngba mi ni ina mausi agege papa yo ya mi yo wana lesi lo suni na mawo ke vodi wo ne je ngba mi yo ka je ya ne ebanami ne ina wa do se ya foyo ile ka epo mawo mi 70 to 80 years ne mai Yesu ba no lopio ka ina 30 alo ina 40 ne je ya le banami je aye pie ha mi lo alo aye no cho yo ke lo akale cho ke e 20 ha mi ne je ya le banami acho 1 year aye no ne ape 90 lo ne gbe no mba ne ma gbo ka je do mi na ma pungazu ni ibe ye we bi me na hu masi ye yoro ye bi me ala ye we kuli ke ma do bi ni ma se de bi ku mi yo pe kenye ya ba be sa na na gwajo ala ma su ye sa ma su ye ke je na kwa sia la o akuta no mo pewe lo ka su ji akiko ke energy ka e ma flag yo no ma o ma Yesu alo ma ha bu so Bible ke mi Waikana Luka chapter 2 verse 8. Wajiko. To yala komenga atohi ayebue nyomi nga no nga lejo niome amino. Truka nyomcho bofo ko baje e ko chome. Nyomcho hemi nyami ope kaboleme. Ne ayegbe wawe se bofo de meke nyeko egbe. Ihe manye munyu ne maha Israel machuo mana bwaje mbawo ke hanyi. Hallelujah. Tonya ni komenga ato ebue nyum. Beleke yeo. Nuncho hemi nyam peka bolebe. Lo Yesu cha nyam ye. Lo ko ni Yesu ya nyam na. Mana no nyam. Ko ni Yesu sio. O mapada de. O mapaju. O mapaju ama ne onu motu wo babacho. Lo Yesu ne kakakula na ke hu ni bi ahi na ahi de cho ke hu mo ne mo mi heo o na bere lo we hi mo mia tatu kokoi sinui na imu wuta hamu se ka hu mo mi lo ya mo mi o mala tatu ga mo mi be na mo mi cho lo Yesu ke kakakula na ke hu ni mi yae na abusa ke kan na ne hele mu lo ko nya abusa sio je ba ya no manna ne ka o de Kristo sio na o je papa lo Yesu anu nya peka bole no me ne bafo e bade no me ke o na mni ni na wono ni ne wo jaye e ka waje yo ke ba ne yo ni o mu aga no nya prezu ba no me e no ha ni na wo ka waje yo anu nya me e poje no ni egbe aka ni ne kwe se ni ko yo gbe yi manye mu ni lo he ka ba re lo manye no ka ba di o manye mane nya ni bo amancho ni nya manya. Hallelujah. Amen. Ekemini. Mwana libino. Afa ye yuamhelo. Nyomche Kristo wonga David mami. Hallelujah. Amen. Wa yema yemu ni wangi. Ni mane ni jokwa nyamanya. Hallelujah. Amen. Loke e abamiki ko pinya minanya. Jan. Se nyamyo eni. Nyamyo dwomi de kake. Na nyamyo kake hekwasia. Lo nyami enu no. Kake wala. Na nyami enu Kacho le no beno lo wa ye manye mu ni bahani ne mane jokra mana bwabo ne manye mu ni odika mu de libido afobeni no ni wa ya hello hallelujah amen ake mu de libido afoni wa ya hello lo afoye su ho ne awali bi ne agefole o kelawo lo menele ka Yesu ache kofi oyelo na ino mlo na inde ke Yesu ache kwame tweli apomeni no kwame hallelujah amen se Yesu ne ba mumuyi lo nye oyelo na anyana ahingo yo kanyumu ne wosi na fo kwame woni alibwa nile kwame ne oyelo me awuwo kwame ko ne enye ohiye mami ya bi ekebe ne gi enyi e ma do ke ache enyi ke mami efua ne ka ache ko pake e ma de ke ache ko pake anani Mr. Anani do ke ele cheke ni hallelujah e no na we kwa mi
Se mo bi ete Yesu Kristo ne ba isiga di omi. Me ne je chekeni. Peter ayo peji Mary. Joseph Leo eyoji Mary one. Se enwe Mary na ge fo Yesu. Lo mumu ne ba se Mary ni na ge fo Yesu one. Diga Yesu ba pe kwa be o. Hallelujah. So yele wo mro ke twedi apomini no wa me. Lo no goli Yesu e bi na ge fo. Ka be pregbiro aroso. E la kamini no Mawubi. Hallelujah. Amen. Loke afobi ni ma o jowi ba handio. Ni o ma na bo jowi yo. Le wa ni Isaiah de o. Nge bi o yi. Isaiah. Wa ni Isaiah de o. Isaiah chapter 7 verse 40. Lo ni li ka Yesu ne fo. Yesu ke no enye wala. Ne Yesu ke no enye gbe no. Ka so na ogbu o. Yesu ke ne ma gbe. No so na wala. Yesu ke ne ma mo wala. Lo mi no Kristo fo ni ge so bia. Ne ka esube no kiko. E ga wo ayabo jebi o mani. Me na ma chon jebi o me ni liyo. Jebi o mo ni alulu o. Agba Kristo fo le mo ni aleni o. Ke awolu mi o mi. Na alulu o mo lo bele ka Mawubi. Ke jo be ke tageke. Lo Yesu le afọ no ayenye yo. Wa ye na Isaiah de o ge yi. Ekemini. Isaiah chapter 7 verse number 14. Ekemini. Yo Inu. Nyomcho niche mahanye okadiko. Wa ma okadiko. Yeyoko mango Ade o ke nyimu ka yo mango ho. Se aka yeyoko mango ho. Eka Yesu le fole. Nyimu ka nyen wasi. Yeyoko mango ho. Ya. na emafo bi nyum Ne ke afọ bi yo. Bi o apre nyimu. Lo Yesu nyimu yi. Ya. na emawo la bia ke Emmanuel Na ma wo bi ke Emmanuel. loko mi mafa na emale papa ke ya apati slot wo Lo tukuro obìnrin aba le papa ke ya bi. Ona ni hinde ke Isaiah gba ke amate Yesu ke yo Emmanuel. Minyane afọ na ba ye che ke minino Yesu lo. Lo ke odeja oni Bible. Lo Yesu one Isaiah gba ka amate ke Emmanuel. Emmanuel to ka Mawubi. Se ya ba ni ya peti. Lo na se le Mawu ke wo nge one. Bere nge no ne. Se ebie ne bo fuge be o ke ba ajale Yesu. Bere nge no ne. Lo na fo ba wa peti. Lo ba do ke bere ma fo bi lo. Ne bi no ba le papa ke ya mi. Lo bere Yesu ba le papa ke ya mi. Na ja ni ma ke ni. 12 years ni le papa ke ya mi. Eno etio. Ke ti ko ele 12 years pe. Esare ele Mawu emicho. Nele abunso emicho. Hallelujah. amen Ekemini. mami bio me manna nyonyu manu Ona, lo ji Yesu Kristo yo bana 12 years. Ni mala papa ke ya mi. Ti okra bana mi ni manu. Nyonyu. Hallelujah. amen Ibabe nyonyu na di yo. Ya ma ku nyonyu yi. Debbie Mele enyonyu yi. Debbie Ke ya ma ku nyonyu yi yo. Ko ne wa ke ya ma ku enyo. Ni dia omotu agagbra o ko po. Ni manu ya bana nu. Ya ma ku nyo. Ebebe nyogbe. Hallelujah. amen Pio ne wa ne wa ti chakle. Kaka agbara yi ne ge gelo mi anyo ha wo wa inu yo. Oh. Iwo ko mai. Pe e ba kan na nyunyu na agbara ha wo mu. Na me hu ne pio nya ta he no ne. Lo ne mre na chopu ada fo la ne. Lu ne manga ne ba hu no manu. Hallelujah. amen Seblo nyunyu de asiama o mu. Nyunyu de asiama o mu. Ni manna manu. Lo jini ni ke ha nga manu mi one o. Ya. ne amana wo maye efo hu Ne nyima na mi maye wo e ga ma mu nyu wo yi hone lo na ge ma wo mu nyu e go ha mi e go kawo ma mu ge pe ye ni ne ma ye ne ma to lo ke o la ro ga so ru ke ga aga sie hu ne o na bo fu ne ko yo ne o le ni hallelujah lo to na ka ake logoji bi o ba le pa ka ya mi o ma na nyunyu ke wo mai lo ni ga ba no ni hallelujah lo mo wo lu Isaac ni ne de wo Isaiah 9:6 lo ni la de o ne Yesu o ne oke afọ ha mo no nga nyayo esisi ko ne ya no nga pe ti asu di aka be lo bi do pa
yabo ne okema wa mo ti age pioje ha yi ne esuje ha ne oseje ha bi ege is a new year ne ani aje Yesu yi o ne Bible do on First Corinthians chapter 11 verse 10 o duku ne ji ino ha mi o ejo kadike ha yi o me ka bofo yi asuji kan aha yi no ka su first all night ne yi asore mi de mali gbara han gbe duku e ana he abusan pe ne life in the choge mla ne kristo poni ka babu je ma pe o na ka ya sore ju ne ka ya sore ju mi aye ka disco light mla na ka ge sore ju ne o so fo ne ma pole ne ba kaka to ba Yesu o so fo ge tu ne ye ba ye fa pe disco light e ga sore ju pe bi atoma we tutu we supreme we concert party ewe no so fo ge jo. Hallelujah. Amen. Bible to believe. Isaiah chapter 9 verse 7. Ekemini. Verse Matiso. Ya. Edaga afọ bi ha o. Edaga afọ bi ha o. Ahawo binyumu. Ahawo binyumu. Lene ebaye wa no. Lene obewiri no. Ebaye wa no. Okwe na Yesu wo no yero. Lo disco like yo ne obu epe. Ne yo ne nenye. Nyumu tete. Esu tete first corner. Ne eke haje Yesu yo. Se ala je ha eke pia je ha yo. Enye knockout 2. Nyen. Kemene was a new year mi keke woto kemino. Po ka je so retu. Ni no mo ebusua na ngafia. Ala ga ma wije. Aga ga je ha eyi oblo. Olika mo nche o wala bro ngo yo ni. Ah na mo ti ala fa. No na je ni mu. Ne dia pa ebane olika ebe ko tene. Hallelujah. Amen. Tikirika ogeje fie ne echebe ne okoro ne ba na omla wo se mo so we Bible kemi amachala ke nyakpa gawolo amacha kemi no nyakpa gawolo lo no ko fe ne ko ne nu Yesu munyo me kabiri ingo suro make no ole ka munyo papa no ngenu yole gawa gawolo ji Yesu lo no ko fe ne ko ne na de ka ne nu ma munyo make mbotu ga pianio blo gawa ka Yesu wo yole Bible kemi mawu hewalo mawu ne wa ni no ke jange mere wa ekemini chenenga ke ale nele chene boe ni mo ma bo no ma na se la ke ale nele wa pio mo aga guru ara mena se Yesu ego ke ale nele ya gano ne yinojo kaka fo Yesu bena mi peloko nwoye kai kula e ma ku wo peli ne ma pe flo ne ma yo mu ne ma yi di ma libio to so ne ni mle to radio aka ga Yesu fo bi kai. Hallelujah. Amen. Ona aka fo bi yo ne bi ne ma be mi no le ne ma yo no ya eno yemio mahesi ne emabo ye be ne Yesu bi e pasika guji am kula o kule ne wonu yelo aka kala ne ma yo no. Hallelujah. Amen. Ibo be mumbe ne oba Ecclesiastes chapter 9 verse 7. Lo nesu je mi no suwa Yesu lo ko ji pa heda ke ni eni ne oje oganya nyame lo ganya ho beno nyame tabi wala nyame lo ni nesu je ne e ayoni ne e nu da ka tayo lo otuno ko Yesu lo ko ji o aye ni anu kan wala bo ajo mi o le o tayo ni wa Bible egemini yala ineme bam neji bago egemini yale oyaye ni yala omu no oye ne onabwajo ne obwa ne ejo ya nu wine ya drink ne onu ne otwine no omi omi fuai eja kamino onichumi osa manwe mi mumu omi ni sa manwe onichumi osa manwe mi mumu lo ketika is the first night ne iya ni afuni ni sole wawe ikale ye nu ncholi ye ninge ne su ko ke kai le ikale ye nge igbo be ye ni chu re manwe sa master se ka yi mu pe na abu ne je ma pe disco like nye mla
mlam ahe no ka otu anya fia ka yeso letu ne akase we ne ko ka kaji ne ni ko mehu anyema no ni muteteche keto be no miu egeni ngo be amigba ibaba wa ko jo no wa ni do ni che keze bi gbeyi wa ko jo pio wa we mi gbeyi keze bi gbeyi wa we mi gbeyi keze bi gbeyi yana se we mi ando keze bi ando ni ga eboko we mi ando kasi nyami bio eboko ko gbele o chebe no go bodo gode so go gbe we mi ando abonu hallelujah amen ibobe mapo no oya ni ne hanu Matthew chapter 3 verse 4 go le why we mi numlo kede ze mi numlo lo je ma to be ka agbo se na ngai ka agbo aka abe foli hallelujah lo yo ga no ko ni magbu e sa ke gbo e ga foli ne ka efu e ma do man bi o yo ga no ko ne ka efu mama prayer na manyamu ebe medo de man be branga mamiyo why ajeba lesemi ando nyum ekemini Matthew 3:4 nami okeo Yohanio ne eba ne wa la ke ba hawo afubo mo ewo mi akelo itade nibega Yohana ewo tade ne ko ko sigu le sabe Kristo fo do tade alo chemi ya lowe ewo mi pampi emlemi lowe ewo mi para bi le di leda nega pio be pio jamu nge emlemi lo ka su be no ne nyeyo be ya je sope ne etroza atika ne enya fiwo ne supporter ne mi fuje waje koyo ne troza bo ni troza papa e aje zuba ni no kabi bezemi aloyi ni no ka efuwo egbe no sa esanegbo e ka epeche bezemi alo enye do ne kuwo lo to fi sa se me kula bezemi aloyi asagbe hallelujah amen mabono oya ni ne ham First Timothy 2:9 First Timothy 2:9 ne masomo wemi yo ke pumi yo zezemi ando lo zezemi ando ke agbu egbe no sa lo wa sa ba yo feza ba yo ne pe pumi gbe ne ke agbu yago na ma pe se na ko be ba enye ka pu gbe ebeche minenwa First Timothy 2:9 Jake nsuo ka yihu na awotuemi kato hydramio yi lo yo pe yo ne di wemi yo ne ta se mi ano yi yo e wa tu ni kato bi ni damu ya adra e bonesa keke ka hu mi ne adra e bonesa ka hu sabi mi agbo ayinye ngba no lo de ma yi omo agbo be se ma yi bu ompe ya akomo sikatu lo ajagbaka ho ayimi hallelujah lo obebe na agboli ni yo ya pe asinya akwese na kale muwi na ake hoja hallelujah amen bare su gaba desina yo ke ba kani lo wanaka yo na ake gbo yo de alibua na ku muwi ke pra yo na se ka su be no mi yo bo je yo ma pe yi yo ne ma gbo gaga ne bi aga yi ogbo ne epo singa akwese se bio aya bolu de bio rino enya ya fi fiye zuba lo ke eya po bi re agbo e bi ebo de ma bi fiye ena le se ku ono le zuba kege ni no mu tabi pu gbe ni no ke gu e sa gbe no ni de hallelujah amen verse 9 Jake nsuo ka yihu na awotuemi kato hydramio yi yihu na awotuemi kato hydramio yi adra e bonesa keke ka hu mi adra e bonesa ka hu mi agbo ayinye mbeno igbo be bi yori boy jan lo ka esube no mi no mana ne nyumu wala e agbo nyumu teteje ne e magbo koyo we mi gbe alo nyangbe elo nyangbe lo ka bu o sagbe le ka ebeche lo nyumu ne boyi o nyangbe e sagbe le sa le gbo ebeche hallelujah amen bere ge di lo ne igbo te bari ya inde kami Matthew 5:36 yale jo Ona lo gbenu nyami
beno nyami ayanya yone Matthew 5:6 loka so bena biyo o mana ni yo tan ni so ka diona alo amore ona tabu ni ne wi ne ma me ka ato me life no wa ni yo me ayibo mi lo ne ne me ji we ni mi hi yo yibo be yu mi ne ma o ke ha me engalo ne ne me ji pu gbe na sa gbe no o mana ni ko ma ka ti bo mi otutu blue green ebia ka wi esaba ne ke nyema mi nino ase no gbe nyangbe lo esagbe no ne ebeche be ne ngedi no ne bible ke mi Matthew 5:32 waje ko Koka oyitete yaga obenye mape ibo mi ka kingbelu po eyo lo eyumi ma o se kwa fe be ro chake wa ibo mi color black or white ali moja lo ke onyema mi ni ewi ne ape ibo mi e ko me green red yellow na ga nyema mi white na ga nyema mi ne ko yo ne wen bai alo ngam bai ada mo ngam bai yo ne za na sia be tu na gbe hallelujah amen bere ngi no ne lo tuna nyami ko gena bai ni ayo do ni le benyam yo ni le benyam yo ya za ma wi ayina ko kola mudo bo be ba pela asi ja kwesi gene choka ni ne ma upe amu ma upe kwa sia lo ne suje ha ama chimika chomawu na de ma o je kwa sia bo be ki kwa fiole hallelujah keep on calling Romans chapter 9:20 ona lo asaro yo ani nika ke nile munyu tiwo ono kenye so ka diona ato newi kula la ngama ni ne me ne nte ba yibo mi ni aro ne afun ka wa nimri aka ne na ya de kwa ko ni me ne apai yibo mi o e ko be ni no etutu blue green na ka nyema mi abuaja ni ye ka me na ma yellow nyambi o ai ma ye be we ni lo me nyambi o hallelujah amen bible ke bi wa kananga Romans chapter 9:20 se monumlade san ne ma uko meno ji mone omade manke none edi ode meme ji o who are you no ma de ma uke ni ma obi o me o ode nwana ni monumlade san no ma de ma uke ne pi o ode lo ke o ya to pro no ke ni keke pi yi bo me ni mo ha bo eyu mi pi edam no peke tumu ko go ngeche ha yo beno che ha alo wala che ha hallelujah amen ibobe pari no hunde ki ami o third Moses 1927 third Moses 1927 no elulu ni mi elulu ne amagbeno boro ne ali nyumuta tete ne emafu sakola ne etwesi ne eyibuo mi ni mo bo han le o ebe mi tayo ne ma pe gani no ka wo mi o ka poku pi ka sale bua ne ka le supere nie kege yiwo pe ka chimi ne abuwa ngai kati ne ga nyema mi wa ne ma unga ngai wa yibo me ma yi e ka mini wa ne ka ne ga 3 Moses 19:27 e ka mini yekopo huwe nganye ipati mauke monu ba de sago pe mini no okopo huwe ngo ipati jama Yona apwa huwe ne pe ka chimi ngai kati na pie apie piu ka wo mi o na ka le supplier na ka nyema mi o ne ni do mo e sare mo so le jagugu na so be pina bere boi e sare mo so jagugu na so be try life na gbe afia be fan na so gbogbo wa mi na ka nyema se atome ma do ke communal level ni wa bo mi nya policy bag nya nya no wa sa se nimla communal level de atome ma ko be nga si da nga pe ya bi ni nga chimi ke nyema na ba ko ke mi yekopo huwe nganye ipati na nyekoswa nyepeni hulo hallelujah amen pio ona ko nyego ne baranga pe first your pin no ne wa ne to ko ni no ne wa ne to ko ni se pio ana jale ika chupan kaya ni we yugo to yo tiwo wa yo ne ba kaka ko ni no pia ka eche keka chayewe mi cho ke pio me ne wa cho bola ko ni ebi se pio bola ko ni ya buga ne ka luwe se mi o ma na ro ju ma na luwe o luwe jugo ne ba ewo challenge ka ya du ke bra ekweni ne ko ni pia
ne ekechelewe ne ko ya mo ekechipem se let ko ni no tanga mpenyi ezara fa be tire gbe fuwe hallelujah Amen. ye ka apedo meka amaya sole hallelujah amaya sole ya ibuo ne ma wo hambu pichi mato tekete ibuo ne ma wo ha pichi ne wo se salo ne amotanga pa ne pia kola red blue ne ga chama wunu ne epoasiga pese ne ke life ye yo benenge jino de no ko na kola yi pede fa do bi aga tell okay keep fit alo de fo no keep fit ya le ko abo na keep fit ya fa bu so bi me lo ko keep fit do ba beni ya keep fit so ko ni ma fla mo nge ya ma amu oni ga keep fit onye ya ni kanye ma fo lu ni wo mu ya ta na ba ti opo siga blo no e ga o wala ne ya kai woni o wala ima keep fit ni ma fo ni kanye ma to ba to ni ko mai na aba ko opo siga blo ma no kama wo singa ku mai lo sa mai wo ni ma keep fit ya le no me kula no wala ku ya se yo de ka de ni ho ba de lo ko so ko nge ma na tu ya no kwale yeso le ye ga ma no bi obe evangelist ko na le hie nga ma no bi se wo ka wa go so ko yi mejo tikage bi ya nyuma lo le ni ko to ma ni Malaka 2:7 e ke ni to ma ni ni o so ko ni to ma ni ni o so ko mo na ke ni to ma ni ni ngama e po ti de ma ngeta ne evangelist bo de ngwa ko Bible ke bi Matthew 10 verse number 30. yenko Se nyela ibo mi tetepo akanele chuo. hallelujah se wala wa ibo me ne kan ye mawu kan ye mo no ko ibo me life ye no olo ibo mi onya olinya mawu le nya nínú pale ya mo no go ke pie yi o le me ma kan ye mu lo gbe no life do o ngaye ka to be no bi fu do ke agbo yi mu tete tete gbo yi ni ba do ke yi o ni gbo yi ni yi mu ne ku eyi o le mole o yi mu mole o e afemi nínú e agbo yi Ezekiel 44:20 also Ezekiel 44:20 yi mu mo na ke ku eyi o ne ko mbe yi o ele eka ne eka no ku eyi o ne o tu eka to e ne eko ku e palo hundo yi mo ya ga igbo lo ka yi mo ya ga igbo yo je ma ni mu cha ma che mata ne yo mo le ku yi ama che yi o mo le ke stili hallelujah Bible ke mi Ezekiel 44 verse 20. ekemini Osofu ome kosa ayino palo. ne diga njumu ne sanyi no ne se ko be palo ya Ne akogbe ayibo mi he ne ekagaga hulo. lo ke oya o to sigla takola no mbo ibo mi o e no e peti ne ma sigani ka wo mi o poku pinsale bua no ke ni ono o to we bla hallelujah berege ni no ne o ma ke tabi o so foji ya ga ne first Peter 2:9 yes ne ba to o cross of foji lo le no ilo ti mo kwali lo gbodo life ni ngaye yo ne ke ni ne ko de denyi o ma obi an nga o de o ma pe lile se ide ko jo mi libio o ma na ka ko wala fie e di tro no bi to de 25 lo ni e ke fiti bi o ni bu ko te ti so e beno ki fiti nga ya yo ne lo ni na me tu bi ayo ni ya ki fiti o bla amanye bi ha ko sala no ka ke to be ne ma je ni ma yo ba che ye mi ko ya to ne bo ya bu ni ni to bi o ne me ki fiti o ya yo an lo so fu me ko ga to le mi ya yo aga to le mi ya why Bible can they come in? Why any can I 5 Moses 21 verse 22:5. Hallelujah. 22:5. Bible come in. Mami okeo. Yoko nyumutade. Akeo yoko mi no nyumutade. Kaso kifiti yo military awo. Nyumutade. Are we brother? Awo. Yo, ekemini. Ne nyumuko yotade. Ne ka esu bego kadikun. Akona mo nyumu na kata yo no no. Ke nyumu ko mo wo yo kaba. Ke yo siriti. Ne agaisa yi ekemini. Yawe oma wo sumeni ne pio jamani. Lo yi ne wo to za fara wo awota nyumu tade. Na ka kifiti. Ni ko ba anwa tade se choche. Dinyambe numase kawa lole mafo agana mekaga fo tade se. Ne daro do kifiti yo.
Yinga tare nganya bua ke troza. Se Bible be nenga solomia. Because ya kifi to ro abioni. Pero kifi. Alo wala kifi. Why Timothy ho? For ni yama. Ni nyeke ya me no papa. Why Timothy ho? Hallelujah. Why First Timothy? Ya First Timothy chapter 4 verse 8. Never kifi to fla. Lo atana tu nyanu kwale nyama. Ka Kristo fono. Bobe le akifi. Akifi to ka ba do ye. Look at him. Can't you believe me? Let us go for the Yarukwale. Look at him. Sekifi. Nekifi to be say no anagaye. Say no be managaye. You can ya kifi yo. Ni nya fuo mayo. Ye je ma kemna. Lo ma ke bo eponye no. Ni nya fuo ma lo ni mi ba. Pu kwale ba penye no. Lo ka nya fuo ma ni se ti ma ke. Ma ke no ma sole. Ngati. No ga fuo ma ke nye bodo. Pu ba na oga for makanye punu mini sele nyina ya kifito e sele ambaji yina isaka taka yimu pardon kifito e sele na yu ye lore kikonya nyingi mato no pale kakifito ni ya predo so yesa kenye bi afi why Bible be kemi First Timothy 4:8 ekemi First Timothy 4:8 Proverbs maiko mini ngere jo numlo chuo hemi kamio waya kifiti waya kawa number 2 hemi kamio ya senami bo kakele engei ibobe senami fulogo senami bo kakele engei se cha senami fu ni ma senami fu ohu waya ka senami njeiro afaka nya bi ase pa ka apedi mano melu o mana yo we report wai adjust bota ni we force ga lo le bloy report wai ka gbanyata ana duwo Avawo mai wawe abedi ho ha ho dobe. Sagma wi ni activity kla abedi ne pure mai apa. Ha nyeme. Anyime mo na ma ho nyeme na abaye. O he ka wala ni tumi. Alo gbedo ni tumi. O yi ono ko yaka. Wa activity do aka wa pomi. Mo ko ma do ge se na me ye yo e. Nya fi ko gege mi. Mani okeo. Se mumino le ka bone awosiyo. Mumino le ka bene awosiyo. Enga sena baba unga genomi. Ke genone mapa mi tete. Ke genone mapa humi. Wa ke so fure no ga so le bia. Bi wala ro ga la. Lo ba do ke o ma akifiti o. Ke ka se Yesu eri. Do ma na e se ga genomi. Ne yo ma te bi no ma na e se ge. Lo ke so be no mi emi Yona. Ke ya so go bi o mo wa akifi. Alo wa ka se Bible. Hallelujah. Amen. Lord, no so for sa. Na e ka member ake o. E be gbele ba eri akifiti o. Ni nya de no le mo de o. E ma to bi mama no ma de ke Yona ga no go prega mama. Ne amanna nya ga so for ma nye je. Certificate no ya bi se na ni. O no no ade ba no o kulo o be no ko ni matu. So ya sa o nye bi pa ri. Ne je ke ba. Aka yo ya o troza. E awo ni mo troza. Okesi makenya foma. Puma ba tawo nga foma. Kabo de ko obesa. Hallelujah. First Corinthians 9:25. Why I keep it here? Je ma chebe ko ayala. Lo ni Kristo ko ni ni ga ma o jabi ko yo. Yo so fo mo diawo. O so fo mo diawo. Hallelujah. Amen. Bible kemi. First Corinthians 9:25. Mini de wo. Ni ne ka akpọghị amị o. Nemre ka akpọghị amị ya kifitio. Ahemi kasi betuabi. Ahemi kasi betuabi. Aka dadu masu jehra. Chapi already ka ayatade na aprit na gajiaba. Troza ayumi tade hiyo. Eko be kola na manifu kwasi. Nyema mu nsabu yo. Anukwali ga tuhamu wole. Nika ju nsajimu. Kwa se kajiaba na wobe kifitia. Seka owulu. What's the rapid? Never get a shadow. My little baby. Bonnet pene ana glass in a puel. Only you never can your boy. You be careful to have you. Better at the trade a puel, giraffe, puel. Open. Ya. Say, wala wapioja. Say, one of us didn't know I owe you. One was cow, Bobby. No, I come in Waka. Waka, Bible. Ya
kone wani nesu drasi ne poe bebre kono wala wana drasi ne poe bebre o no yo ne ke fiti ya ni mu ne ke fiti ya kele ne me ka su be no mi ayi ga ba do le ka se me ne yo no mu me ne bi wala bi mi lo ke fiti bi kla abusa bi le kla ke fiti bi kla abusa bi le lo nyami ya ke fiti o kla amanye kla ye bi ha busa la amanye kla ye bi ha busa la ne ne do bi yo jebi que Christophe n'a attaqué. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Jésus n'a le Christ mais attaque Christophe la question est là. Le Christophe est après tenir au tout dernier bout et au troisième skin et son que quand ben amour que tu n'as pas toi et que quand comment ça vient se pla pou quel est actif mais quand vous avez dit tout le sac con on est allé tout bien non ma pas ni nous n'avons c'est ne pas à ça bon y a pas bible que 2 Corinthians 6 verse 14 et que ye ka na me na ewe yi okoko agemo Christophe wo je duone eni Christ wo o ke kwa petit fit ya dan sane mi ke mlano tomio mi ne ka ke pemi nga akpati oni mo ko ma ye da mi sane di Christophe ni nimle to mla di je bi o mo ne agemo ni ka ke pemi nga akpati lo se Christophe lo spray yo je no spray Christophe lo e ko yo je no go Christophe lo ewo skinny trouser ke ta de yo e akifi je no wo skinny trouser ke ta de yo e akifi ekemeni alo mini bo mi lenge la ke dibli akpati agado ke mo ji la ni joji dibli oni mini ka ke pe de nge kwati yana se dibli da se abunzom ne la da se Kristo ekemeni ke Kristo ka abunzom ma eke ke Yesu ka abunzom yi yo how much more kamo ke je no prio ka ke ni nya lulu hallelujah amen verse 17 ekemeni verse 17 ekemeni loyo nyomche si yo yeje akpati ne nyechonye kaji ai yekota noko ne chowe ne mahenye atu loko ji mahenye wana lo yina alle Kristo ne ayakiki jofla wala bibi agbo kekeke lo nyo so fo kete tu ya kwali yo Hosea fofo pebe shehu kete tu ma kwali yo manga sake ya ma komina le olebe hallelujah emi yona tole ma yawe ne ma izeka tole ma yawe ni iye ko mbozama yo o ma pe ko la ka nyema o ma ko la ka nyema inga committee bi na mamu amabu okuru na mabu o mana ne ma ne da ma komina le bodi no ne ni ma puno ne yona ya mami yo ma la aro ne yona ya ni yo pointi ba nyana abua na sa hallelujah ni mla komina le bona ya piore bible ke mi Hosea 4:4 Hosea 4 verse 4 ekemeni yawe ke sio logo kopia make maleto akama kopia sa kopio bi kanta kopio ne peya ya bi alo mambio bi ne logo koka ahemi hulo ne se ma kan no me amba mi hulo ye osofo mbo hula ikena mene ma ukena osofo lo nyo osofo ni mbe ma he ne no mengeno yayo nyemo ne ma ukena ni ya nyema tati nyokasia lo nyo osofo bo ni mbe ma yo bia mi ne ma nga wo fo nyeno ne verse 7 ni abone nye osofo menye ngahiyo si abone nye osofo menye ngahiyo ni nyi sube nye pe evangelist bele evangelist o sika pu mi le so osofo ye mi le mi ja nyuma na bua na ye lo le ha nyi ole engen lo ya nye ngahiyo ya si abo nyinga ya baba wo pe kenge misiri hallelujah amen lo ka osofo be ma ni manga ya pe yo ka osofo de ga pe osofo de ga pe lo itinya no kwale ma mu ni di no le ko so no na wala ka se mi ngami no so yi ni wo te yin akama ma u be o yu e de kifidie ne ke be ni pone ibo ni yo de ke o ma u bi ona ni na aka ya kifidie na ai san ka ibe yo iso no otomi no o ya ka obi akekere ne se na mwe na lo lo ni mo mo ko ai ko kan ni ngede lo le o ama pe lo e ke ma pe ko se je ha che o wala ngoni ro mo pie ma woni jo ko no ma mu ihe ko ma chaki lo bi ate ga na ma wi wana
go like putting a black one only. Say, let me tell you, I small better. Yes, you know, you know, got your wall over the on it. Daddy Mo, yeah, very look what same as I could do it. And my book better say, in a Muslim Odomage. Amen. Amen. One number 024 65 72 87 last number 2. Jana se Chaos on WhatsApp live. Leon 0245 44 1040. No WhatsApp to be preaching on one number. No, if you are on your way. When you go of your Christian here, a Yona. Never to the Valiant Mana in our. Come in here, no again. Becomio. Cabinet Becone here, Lord, was dying on it. One in our. Now it's to my one. Go you touch you, but what do I know at YouTube? My Evangelist, Mawubi, Yona. Oh man, I have critical video. No, if you look at saying, you know what? Where Facebook, Leoma, Mawubi, Yona, everybody look at saying it. No, you are well, I never. I can go to the Guma Foya in the Guma Mawubi. Bye bye.